آن یکی تاریخ خلقم زنده کرد، آن دیگر صلح را پاینده کرد. سیومی از آسیا تا افریقا کرد مشهور تاج بر سر خلق ما. درود بینندگان عزیز، سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان است منظور شما. این برنامه چون همیشگی از روی شاهسر تاجیکان باباجان غفوروف ثبت و تهیه می گردد. در برنامه امروزه دکتر علم‌های تاریخ پروفسور ذکریا اکرمی حضور دارند. خوش آمدید به برنامه استاد. سلامت باشید. نگفته نماند که ما در برنامه قبلی اطراف سیاست ضبطکارانه خلافت عرب برای بینندگان عزیز معلومات داده بودیم و تا به مرحله یکم، تا به دوره ضبطکاری های مستملکه دارانه و اغواگرانه قتیبه بن مسلم به سرزمین اجدادان تاجیکان رسیده بودیم که آن سال 715 از طرف نوکران خود به قتل رسانیده می شود و مرحله دیگری بعدی همین سیاست ضبطکارانه ادامه می یابد که گفته بودیم در برنامه امروزه مورد محاکمه و اندیشه‌رانی قرار خواهد گرفت. لطفاً شما شیوه و من راه و اصولهای سیاست ضبطکارانه و مستملکه دارانه خلافت عرب را در سرزمین آسیای میانه خاصتاً سرزمین های اجدادان تاجیکان برای بینندگان مفصلا معلومات میدادید که با چه شیوه، با چه راه و اصول آنها این سیاست را ادامه میدادند. چطوری که قید کردیم، مرحله دومی ضبط آسیای میانه از طرف خلافت عرب با تعیین شدن حاکم خراسان قتیبه ابن مسلم آغاز می‌یابد و این دوره به واسطه وارد شدن به ماوراء هنر از طرف قشون عرب که به آن قتیبه ابن مسلم سروری میکرد آغاز می‌یابد و اکنون سرزمین ماوراء هنر شهرهای قدیمه آریاتبار به زیر حاکمیت عرب‌ها می‌گذاشتند و در رفت اشغال کردن این یا اون شهر البته قوه لشکر یراق بی‌رحمانه بر ضد اهالی استفاده برده میشد. بعد از ضبط کردن این یا اون شهر عرب‌ها عسکران خود را خانه به خانه ساکنان محلی جای میکردند و آنها را وظیفه‌دار میکردند که پورا با غذا و جای استقامت عسکری عرب را تامین نمایند. بر ضمن این یک سیاست سخت نظارتی از برای اهالی جاری گردید. باباجان غفوروف برای وسیع‌تر توضیح کردن این حالت به اثر مورخ عرب طبری اقتباس میکند. در صحیفه 355 باباجان غفوروف از طبری از جلد دوم با ترجمه چنین می نویسد که قتیبه چنین فرمان داده بود: به هیچ یک بتپرست در وقتی که مهر به دستش نزدند اجازه ندهید که از دروازه بیرون برآید و اگر مهر تا بیرون شدن از شهر خشک میگردید او را بکشید و اگر تیغی از او پیدا میکنید او را بکشید و اگر شبانگاه پس از بستن دروازه کسی را در شهر پیدا کنید وی را بکشید. اقتباس از طبری. این چی را افاده میکرد؟ همون یک رنگی که به دست میزدند، یک وقت معین، تمغه معین، رنگی که باید اجازت بدهند که بیرون بخارا شوی یا بیرون شهر شوی، یعنی تا خوش شدن مهر باید تو به دروازه وارد شوی و اگر که تو وارد شدی همون مهر یعنی خوش شد الکی تو به حکم قتل گرفتار میشد و اگر که از طرف یگان کارد از یا یگان یراق هست پیدا میکرد و اگر که در شبگاه کسی را که در شهر داری به یگان گفته شدی تو باید او را به قتل رسانی. همین مگر کافی نیست درباره آن سیاستی که عرب ها در شهرهای آسیای میانه وارد کردند. این سیاست عرب ها بود، نه مسلمانان عرب. حالا آن که خلیفه عرب فرمان داده بود که هر کسی که بدون عرب خود را مسلمان اعلان کند و فرضهای اسلام را اجرا کند آن باید از انداز آزاد کرده شد. ولی با این هم قتیبه و حاکمان خراسان اطاعت نمی‌کردند. همون منفیت اجرا میشد. همون منفیت اجرا میشد. خودی عجب کار است مسلمانی غیر عرب را. این یک مفهوم تحقیرآمیز بود نسبت اهالی محلی. کار
یعنی با عربی گپ زدن نمیتوانستی، گونگی مفهومی گویو که به هر حال مسلمان باشی هم تو عرب نیستی. یعنی همین گونه سیاست بیگانه پرستی نسبت مردم محلی روا دیده میشد. مقاومت اهالی خیلی تیز و تند شد. سغدیان در دهه دوم سالهای عصر هشت با اهالی فرغانه، چاچ یعنی توشکند، استروشن و ترکان محلی اتفاق بستند و مبارزه شدید ادامه میکرد. مقاومت چگونه شکل داشت؟ یکم شکل این گریختن، هجرت کردن و در همین دوره هجرت تاجیکان از سرزمین تاجیکان وسعت گرفت. از زیر ظلم عرب مجبور بشدن که به دیگر منطقه ها کوچ بندند، به آن منطقه هایی که حالا پای غارتگران عرب نرسیده بود. شکل دوم این ویران کردن یا کشتن مال و اموال خود که به دست عرب نرسد. نمود دیگر اعتراض خودی ضرر آوردن به مال و ملک غارت شده عرب و سوم خودی کشتار عرب، لشکر عرب و نهایت قله عالی‌ترین این شورش خلقی. و همین گونه شورش خلقی سال 720 در سوخت علنگه میگیرد. دیوشته خود را حاکم سمرقند اعلام میکند. در اطراف خود شماره زیادی سغدیان، فرغانگی ها، چاچی ها را جمع می‌آورد. در 2 سال من بعد تا سال 22 این مقاومت به سطح بلند شورش خلقی میرسد و از طرف طرفداران دیوشتک، اهالی محلی، شماره زیادی عسکران لشکران عرب کشته می شود. و جواب هم از طرف خلافت عرب خیلی سخت بود. برای پخش شورش دیوشتک قوه های علاوگی فرستاده شدند با خود فرمان خلیفه عرب. به این نگاه نکرده لشکر دیوشتک توانست که اول سمرقند بعد پنجگین را ترک کند، به صحرا گذرد و چطوری که با مفهوم امروزه میگویند جنگ پرتیزدی، جنگ پنهانی را ادامه کند. و این شورش، این مقاومت خودش دلیل آن است که اهالی محلی زیر شکنجه گرفتار بشد. نسبت خود دیوشتک خفا نشست در یکی از قلعه که خیلی ناقلای بود، یک راه داشت، شورشگران در آنجا یعنی محفوظ بشود، یعنی خود را پنهان میکنند، به احاطه گرفته بشود. دیوشتک را فریب میدهند، میگویند که اگر که تسلیم شوی از گناهت میگذاریم. دیوشتک جواباً میگوید که یعنی من تیار هستم که مرا به قتل رسانید ولی هم مسلکان ما را جواب دهید. یعنی به این هم عرب ها راضی بشوند. وقتی که دیوشتک و هم مسلکان او از قلعه پایان میفرورند، همه اشتراکچیان را به قتل و از آن جمله دیوشتک را بی‌رحمانه به قتل. درباره شورش‌های خلقی و نهایتاً عاقبت تاریخی شامل‌شوی خلقیت‌های آسیای مرکزی به خلافت عرب چگونه صورت گرفت؟ به شکست شورش دیوشتک نگاه نکرده، بعد از 3 4 5 سال حرکت ضد عربی در ختلان، در خوتلیان اوج میگیرد. در اینجا اهالی تهجایی تاجیکان ختلان زمین یک جایگی با خلق‌های ترک بر ضد عرب‌ها 10 سال مبارزه میبرند. 10 سال تسلیم نمیشوند، 10 سال حاکمیت عرب را قبول نمیکنند. و وقتی که مبارزه طولانی طول کشید، به ایغوا سر کردند. تاجیکان را با ترک‌ها جنگ انداختند. اتفاق ختلانیان ترک‌ها را کاسته کردند و بعد از این به ختلان در آمدند. راه فریب مکرو. بابا جان غفوروف 4 مصرع از ایجادات خلقی مثال بیاید. این در وقتی که عرب ها شکست بخورند، از ختلان آمدیه، به رو تباه آمدیه، عبار باز آمدیه، خشک و نزار آمدیه. این 2 چیز را فهمید، یعنی شکست عرب ها را و خود موجودیت زبان ناب تاجیکی و ایجادات نظم شعر تاجیکی. این عصر 8 این شهادت میدهد که پیش از آمدن یعنی این زبان وجود داشت و رفته تا رودکی آن به سطح عالی رسید. در ابتدای اصطلاح عرب تاجیکان علاقه در سطح بلند معنویات، درک هویت ملی بودند. همین طریق مقاومت دم سست بشد
дам авж мегирифт ва боз суст мешуд, вале ягон рӯз муқовимат бар зидди истилогарони араб қатъ нашудааст. агар ки шӯришҳо пахш мешуданд, пас куштор идома мекард, муҳоҷират идома мекард, сӯхтани молу амволи араб идома мекард, шикоят, муроҷиат ба худи сарлашкари араб ё ҳокими араб ки ин ҳам мубориза аст. арабҳо тавонистанд ки ашрофони маҳаллиро ба тарафи худ ҷалб кунанд. онҳо қарор доданд ки нерӯи маҳаллиро ба манфиати худ истифода баранд. онҳо фаҳмиданд ки тоҷикон ҷанговари хуб ҳастанд, аз санъати ҷанг хабардор ҳастанд. ниҳояти кор дар худи байни араб норозигӣ, зиддият дар миёнаи асри ҳашт авж мегирад. дар байни ду сулолаи хилофат, умавиҳо ва аббосиҳо. аббосиҳо даъвои тахти хилофатро доштанд. аббосиҳо тавонистанд ки амалӣ гардидан ба мақсади худ ашрофони маҳаллии хуросонро истифода баранд ва ба тарафи худ кашанд. ин амалиёти аббосиҳо натиҷае дод. оҳиста оҳиста таваҷҷӯҳи аҳолии мавориди хуросон ба аббосиҳо бештар гардид ва дар байни онҳо ки сулолаи аббосиҳоро дастгирӣ карданд, тоҷикон буданд ва яке аз онҳо абу муслим. абу муслим лашкари зиёд дошт аз ҳисоби тоҷикон. бо ин лашкари худ ба тарафи аббосиҳо гузашт ва дар мубориза аббосиҳоро соли 750 сари қудрати хилофати араб оварданд. аббосиҳо то охир ба ваъдаи худ вафо накарда бошанд ҳам, лекин водор буданд ки ба ашрофон ва сарлашкарон, қувваҳои низомии маҳаллии хуросон такя кунанд. умавиҳоро барканор кард абу муслим аз тахт. ин муваффақият буд. ин ғалабаи на танҳо аббосиҳо буданд ва бештар ғалабаи аҳолии хуросон, таҳҷои хуросон буд ки онҳо тавонистанд ин зулми умавиҳоро нест кунанд. ҳамин тариқ давраи дуюми истилои араб ба охир мерасад. давраи сеюм ки маҳз ба сари асари тахт омадани аббосиҳо аст, бо чӣ фарқият дошт? акнун аббосиҳо қувва ва нерӯи мардуми эронзамин, мардуми хуросон ва монанро ба эътибор нагирифта наметавонистанд. замона дигар шуд. 100 сол гузашт. 100 сол гузашт аз соли 651 ва 50 сол гузашт аз ҳуҷуми Қутайба. яъне вазъият дигар шуд. ва акнун аббосиҳо дарк карданд ки барои он ки аз неъматҳои моддӣ, аз боигарии осиёи марказӣ, хуросон маворанро мин баъд ҳам истифода баранд, онҳо бояд такя ба ашрофони маҳаллӣ кунанд, муросо кунанд, ё ин ки онҳоро яке ба навбат ва сари қудрати ҳокими маҳаллӣ таъин кунанд ва вазифа гузоранд ки он вазифао он андозе ки ба ман месупорӣ супор ва ту чӣ коре ки мекунӣ кун. ин яке қадам ба озодӣ буд. баланд шудани нуфузи абу муслим ва ба дарбори хилофат даромадани ӯ ва сарфармондеҳи қушунҳои хилофат таъин гардид. вале боз аз абу муслим бар ин шахсиятҳо метарсиданд ва иғво дасиса бар зидди абу муслим авҷ гирифт ва ниҳояти кор худи аббосиҳо боз абу муслимро барканор карданд. устод, дар ҳамин ҳошия аз муқовимати аҷдодони тоҷикон бар зидди сиёсати мустамликадоронии хилофати араб маълумот медодед ки чӣ гуна сурат гирифта буд? шӯрише ки тамоми хилофатро ба ларза овард, ин шӯриши муқанна буд. муқанна ғояҳои диниро ҳам истифода буд. худро паёмбар ҳам эълон кард, худро пайрави ҳаракати маздакия, таълимоти маздакия, он ғояҳои баробарию бародарию ва дар муддати кӯтоҳ ҳавзаи бухоро маркази шӯриши халқӣ бар зидди хилофат гардид. 776 оғоз гардид, тақрибан 7 сол давом кард. ҳавзаи бухоро, ҳавзаи мовароҳуннар ба дасти шӯришгарон, ба дасти пайравони муқанна гузашт. ба арабҳо албатта зарбаи сахт расонид ба нуфузи онҳо. мардум эҳсос карданд ки метавонанд ба араб, ба қушуни араб шикаст диҳанд, метавонанд озодӣ ва худи араб ҳам дарк мекард, таърихро мегузашт ки охир ин сарзамини онҳо ҳаст.
натиҷа албатта шӯриши муқанна шикаст хӯрд. ӯро дар яке аз кӯҳҳои санам иҳота карданд. муқанна маҷбур шуд ки таърихи деваштакро медонист. ӯ медонист ки арабҳо ягон гуна гузашт намекунад ва худро дар алангаи сӯхтор дар алав худро партофта бо худсӯзӣ ба қатл мерасонад. мегӯяд ки шикаст, лекин шикаст нахӯрдааст. халқ шикаст нахӯрдааст. халқи тоҷик исбот кард ки ӯ ба ягон кас сархам намекунад. озодии худ, сарзамини худро ҳифз мекунад, дифоъ мекунад. муқанна, қаҳрамонии муқанна абадан боқӣ мемонад ва ҳозир ҳам як намунаи ибрат барои мо ҳаст. устод, суол дар ин ҷо ба миён меояд ки шумо гуфтед ки воқеан хилофати араб аз сиёсати забткорона, мустамликадоронаи худ пуштибонӣ мекард ва роҳандозӣ кард дар сарзаминҳои аҷдоди мо, осиёи марказӣ. то куҷо ба таърих, фарҳанг, тамаддуни мо зарба зад? ҳаёти иҷтимоии мо дар кадом авзо қарор гирифт дар ин давра? якум зарбае ки ташаккулёбии халқияти тоҷикро ба чанд садсола қафо пардохт. ин якум аст. дуюм, харобиҳои зиёде овард. ҳиҷрати тоҷикон аз ватани худ зиёд гардид. шумораи зиёди тоҷикон ҳиҷрат карданд ба Ҳиндустон, ба Хитой, ба тарафи шимол, ба биёбон ва он куштор нисбати онҳое ки зеҳни баланд доранд, худшиносии миллат доранд. мардуме ки элитаи зеҳнӣ мебошанд нобуд карда шуданд. косташавии ҷараёни фаъолияти роҳи абрешим таъсир расонид. таърих ҳеҷ вақт қафо намеравад. агар ки ҳатто дар замони забткорию ғоратгарӣ ва мубориза бар зидди аҷнабиён халқ агар ки аз моддиёт зарар бинад, лекин зеҳнан бурд мекунад. аз ҳамин сабаб муборизаи мардуми мо халқи моро боз ҳам муттаҳид кард ва баъдан худи халифаҳои араб маҷбур шуданд ки дар Хӯросон тоҷиконро ҳамчун ҳокими маҳаллӣ ба сари қудрат оранд. ин сулолаҳои бармакиён буд. бадтар ба тоҳириён такя карданд. бадтар ба сомониён такя карданд дар ҳамон давра. ҳамин муборизаи суғдиёну деваштаку ғурраку муқарна буд ки дар аввали асри нӯ Хӯросон дар дохили хилофати араб як мухторияти худро дошт. бармакиён, тоҳириён, сафориён, сомониён ки нисбати ҳол баъд ба давлатҳои мустақил табдил ёфтанд. бисёри сипос барои чунин андешаҳои созанда ва омӯзанда ки фикр мекунам бинандагони телевизион аз ин хуб огаҳ мешаванд ва дар баробари тамошои ин намоиш ҳатман ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро ба даст мегиранд. ин буд бинандагони азиз, силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон бо иштироки доктори илмҳои таърих профессор Зикриё Акрамӣ атрофи мавзӯи сиёсати забткоронаи хилофати араб ба сарзаминҳои ниёгони тоҷикон. то барномаҳои навбатӣ саодатманду пирӯз бошед.